oras. Selamat pagi Bapak Inang, nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Malas suhurta, boy use isisehan namin na siyam marhite rigapan sigano pari bani panurang sogoton. Paima ijalo hita hatani nebata pasada ito hurta martonggo mahita. Terima kasih Tuhan, isombah konur nami hubamu. Bani pangiring-iringmu, bani guluh nami. Rosi pasari hononmu nama sukup kon na purluban nami si ganu pari. Karpuji maham Tuhan. Jana bani sogoton, ibagas nasihol ipukah kanami, horja nami sadarion. Perlubi torangi ham hanami marhite hatamu. Ase hatamuin, nagawi onjolan ban nami sa ganjang nyarion. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, colama nami rapakon tonggo namion. Amin. Mapenang kurianolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Rigapan sigano pari batta sadarion, aima hari Rabu tanggal 10 Oktober 2021. Tersurat bani buku Kolose bindu tolu ayat 20 nama katahon. Humbani gokni hurma horjaon na siyam sagala horja na siyam. Songon na bani Tuhanin sedo bani jolma. Totu sadahal nalumrah doai Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Bani sada horja ongga irupa kon hita atape yalami hita rasa bosan. Tapi ongga donani ipindai hita, ongga donani isadari hita, masih hita tubuh ibagas uhurta, bosan ibagas nama korjahon horjata ai. Halani ai gabi ipindai hita ma, cara laho menlawan rasa bosan taai. Totu bahat pahara naboy mambain hita bosan. Halani rane horjahon taai marulakulak ay dasa terus. Napaduahon boy do kumani halani ni horjahon taai songon lang adong nilai ni atape pakorhon ni bata. Napatuluhon boy do kumani halani ni horjahon taai songon lang adong labani lang adong utung ni bata. Jana napopatkon rate ne nani horjahon taai songon nalangadong namang hargai. Ase ibagas situasi nasonai marhitehon ni rigapan sigano pari bata bani panorang suguton. Ipasingat hubata ase humbani gokniu kurma hita makorjahon sagala horjata. Ang gudong maisobut bapinang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus sagala horja. Namararti doai langadong sada horjape nalang ihorjahon hita lang humbani gokni hurta. Natotu gokni hurna imaksud aima ase maningon ibagas sapukuton do hita makorjahon sagala horjata lang ibagas rayo. Halaniaha say adong dutong godaan, say adong dutong parlajuan bata ase kendor jana gabi tubuh rayo ibagas na makorjahon horjata sigano pari. Rado ay upah nalang maksimal, rado ay hasoman nalang boy gabi sadatin, boy do humani ay halani horja ay borat jana lalap lang marna salose. Tapi marhitikon ni hatani ne bata, ipasingat ku bata. Sonaha pe sa sitong ni borat ni horja. Sonaha pe sa sitong ni dukungan-dukungan na dapat kita ibagas sada horja. Na perlubin na maningon si pataridah konon ta aima. Ase tetap marhapok kuton hita. Halani aido ni harusukon ni nebata kumbata sangga ibagas ganuk horjata. Dopai napaduahon selain pokut maningon do hapeni hita
ibagas na makorjahon sagala horjata, maningon ibagas malas niur. Malas niur na mararti do ay, maningon daw do gulukta, humbani ungut-ungut. Maningon daw do hita, humbani lalap manuntut. Jana maningon daw do hita, humbani sikap na paimahon, halak na legan, laho manghargahon na hinarjahon ta. Haganupan horja na mararti do ay, usih sonon. Sa halak inang, ibagas sa darumah tangga, adong do rutinatas ay horjani si ganup ari. Natutu, rado patubuh rasa bosan, rado patubuh rayo, jana rado humani membahen lang adong artini ne horjahon ne aidora ase ra inang makatahon aido ge elang babudo au irumah on nasa sitong nilang perlu ihatahon ay anggo sagala horja na horjahon ni sagala horja na nilahuan ni inang ay ma ihorjahon songon bani Tuhan sedo bani jolma. Artini ay ningon tengir do uhurta, ningon tengir do pangarapanta, hapor sayon ta hubani ne bata, sangga haganupan horja ay ihorjahon hita songon bani Tuhan, langadong sada horja pe nalang pasing ilobe-lobe ni Tuhan. Natutu ijo mana perlu HP ini ipalurus kita pemahaman ta, ipalurus kita pangurusyon ta, ipalurus kita humani sonay agi hapor sayon ta. Sa sitong ni lang adong HP nabuy mangolati na bata laho marhorja ibagas guluta. Ase bajupah pakon na bata kita lang pita sangga ibagas kebaktian tumang, lang sangga ibagas parmingguan tumang, lang sangga ibagas namartongga tumang atape sangga memuji Tuhan tumang. Tapi bagni haganupan sisi perguluhan ta ijai hadir do naibata. Apakah ay ipartiga-tigaan ta? Apakah ay sangga ibagas pardalanan ta? Apakah ay sangga ijape hita hadir do ijai naibata? Ay maase marhitikon ni sanayai ibotoh kita takas hadir do nebata ijape hita marianan berarti hita pe totap ma ibagas pokut niuhur ibagas malas niuhur jana humbani gok niuhur tama makorjahon sagala horjata halani aha halani nahin horjahon ta ai sedo laho membuat uhur ni halak sedo laho pasangap kon halak sedo ase iridah kalak hita na bujur tapi ihorjahon hita sagala horjata halani makargahon si bere-bere ni nebata si layak-layak ni nebata nadomma ondos bata aima ase humbani horjana etek humbani tanggung jawab netek das kubani horjana bagal das kubani tanggung jawab na bagal horjahon hita mahaganupan ai songon bani Tuhan in sedo bani jolma. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih may sombahkon uhur nami bamu Tuhan. Marhitikon ni hatamu ipasingat jana ipagol pakam dohan nami. Ase ibagas saganjang niareon ibagas gok ni uhur nami ma laho makorjahon sagala horja sona ege tanggung jawab nami. Asi ijai matongon ipataridahkon hanami buah ni pangarapan apa hapor sayon nami bahasa igogoy hanami pe marhorja haganupan in halani takas ibotoh kanami guguh nami pambotoh nami sona ege pangarapan apa hapor sayon nami marharohan humbamu marhitehun ni pangurupion ni tondumu nama pasingin asi ajari ham hanami saganjang niareon bani sagala horja nami ase ihorjahon hanami humbani gok ni hur nami songon na hinarusuhkon ni hurmu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami caloham manami rapakon tonggo namion amin.
Selamat pagi hubat taganupan Bapak Inang. Selamat marhorja. Jana, salam sehat hubat taganupan. Horas.